Pre svog videa bih htio da pozdravim pažljiv. Kao što vidite, Pera Kralj 7. I lajkujte mu video i subscribeujte ga. I da, to je bila mala reklamica i idemo na intro. To jest na video. Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u ovaj video. Kao što vidite po naslovu ovog videa danas ćemo ići Car Master. Ok. Evo Car Master. Ljudi, verovatno ću snimiti nakon još jedan video, tako da ću sagleda. Ja mislim da ću ići nakon je danas. Da snimim neki možda horror videa, a možda i svoj drugom
I zato like i subscribe na moj kanal. Ok. Ajde, brate. Ok. Ova boja. Idemo. Ok. O, stiker. Koji ćemo sad? Ajde, ovaj ćemo da ostavimo. Ovdje ćemo da stavimo. I ovdje ćemo da stavimo. Eto. I nek bude normalno. Ok, ljudi. I claim. Ok. I to je bilo to. Što se tiče ovog videa, nadam se da ste gledali i uživali, a mi se vidimo vrlo uskoro. Puštaj outro! Outro! Yeah!